Bonoiti kokanda dia ukulu deni Congo mwokulu luninanga mbwenevo tango ifuene ewunu dia 30 dia 29 emazono tokala ye ilukutakanu anane Congo akutakane zono apangizama tokala ikiese tovuanda tomokena mambo mamengi efumu nzambi kakala yetu kanda diaukulu emazono akale koko emazono yedila ngizilwake kunzo ngizigwana diago atuambokele tikuna Alaska tokala kuna Alaska mutu bokele kuna Alaska nketo kena ngani mundele au koko saluki mbizi ya banganga Amazono akumbokela awatsangu zelu kutakano le lo zono pangi kanda dine Congo mwokulu luninanga apangizama kile ndikuluvunako ambutavo nkila nzangi ukufi nkila kanda ula ambutavo nkila nzangi ukufi nkila kanda ula emazono yemone kanda akuiza kile ndikuluvunako tovuanda totoma mmokena koso mutu kabai kisangidu zana emazono tokale kiese kile ndikuluvunako tokale kiese ewau runiao ito kuiza se kala dia 26 de maio 2018 le 26 mai 2018 réunion prochaine mulomba tulinanga kokanda mwakulu luninanga lubaketangu luiza bani kingindu zeno tokala baki mosi kansi ya pangizama diambu nzolele sasu le unu diambu di mfunu nzoke lukamba bo makulu katutoa bava kifumu kovo tunayala kungola no katutoa vuandila mambo makifumu mauko no kansi mambo makanda tutoa vuandila apangizama anane Congo mwokulu luninanga tuka province du Zaire Uige ye Kabinda lutoma kundanda lutoma ziule matu apangizama mambo tutoa vuandila kinzuke mate yesasula apangizama mwokulu tuninanga tulinange kinzuke mate muna toilette muntwala kinzuke ndene tunangeao ke mate muna katike kinzuke mate tuninanga ye lufwa ye maladi meto kwa kuputu mwokulu tuninanga ye pasi zeto ye ana yeto ye makanda meto ye malongi meto imvuanduleto ye nzoleto muna katiko ko kinzu ke mate eyo kinzu tuninanga muna toileto kato fulusa yo kinzu ye mazako kansi mulomba tunabo ekyo kinzu ke fuluka ye mate tuto baba bo atweza afusa kyo kinzu ye mate ekinzu nakifuluka maukulu makale mukati tomesa ya yand dibwe unu tomesa ya yand emutuka bondike unu ziama ya yand emutuka kalelo kimbevu sadisa ya yand mambo makanda manda vuanjila ya yandi maukulu na kinzu kemate kansi tokala baki mosi tokala yenzola etokulu tuzalozema emate mulomba tulinanga kuana anane Congo mwakulu luninanga tuka province du Zaire enokulu kuna Wizi enokulu kuna Kabinda enokulu Luiza semati kukinzu pasivo maukulu meninanga kukinzu tobonga totomesa tokala yenzola maukulu tubanga
tupanga moyenzo endiona kuiza ingindu zebimbivo mama kanda katumisakanda kazole moko mukula dietu di mama kanda katukuko takukotisa po ne Kongo sedietu kakutukamba po katukadi kimbeni ko katukadi peye yekiketa ko katukadi peye yepambuko kasi yenzola tangulu kuiza luzavo mukuna bula gilo nange ya pangi zako Luiza eyana eto ambutavo mwana okola pangeta pangetata pangema pangemama Luiza hao tukala paki mosi tusengindu paki mosi koko tubaki dikali ngindu vo kadam mnatsuka ngonda mpanga tunange mabangu nzevo ya ingonda seto tumsa mabangu na tuziule konta koso mutu kafidikala ye pwasi la kasile mbongo mu konta mambo mamengi tumokene koko mambo malukutakanu tunasiangi bimate bindambu na dibwa tukala to kubama dikala lufwa dikala lusali suma maladi dikala bo mama kanda dikala bo kediambu dinangi mukinzu tunaloze mate ekinzu kifuluka tukala to kubama katu vingi lidia ko bona dibwa bosi tu bulangiana no tukiwanu kina okubama zozo yingidi tutwa bangle momam mukuna sa sudingini nanga ambutavo enkoko kete ukumba matadi ya inkoko tutwa ziula tusimatadi mukati enkoko ukumba enkoko umonika muna meso matu ya inkoko ezono to ziule nzila muna tsuke ya ingonda atwa kalanga ku Belgique voko Alemanie Seza eza talavo kintindu tutwa bangile mambo ekuma au kuna Alemanie Belgique mauku tutwa banga kama twa tomako katwa lenda kalava mosiko idina bo mwene bo thamuse kakaito kisi tutwa bunda idina tutwa bwandila bakimosi apangize eto Afonso Mbuta mwana damba katutwa bunda nkisiko kasi nzola kuandi lokala mutu sasu la kimambo luzolele eto kwa kinzu mate muna kinzu mate tuninange lufwa tuninange maladi tuninange pasi zetu ze putu tuninange mambo malongo tuninange kindu ze longo tuninange ngangu ze ana eto tuninange mambo mamengi emukati Iwao mukona lozi tuninange mate kinzu kifuluka katuzolele mazako eto mate tutolo elomba mate tutolomba mo mate iya tu anene kongo inange kuputu mwa ukuru kalonde kakako Inglaterra invimba lo ndibogiri numero ama 0740402237 kimene ndioyo nalumbogile mukogela selombaka seto mogena na ukotise muna WhatsApp vo mu messenger na upanike kumbwako se banike mvutu ediamu dia kuluna dia linda kutsonikina se banike emvutu apangiza ama momo imambo ngakhala mawo ezono yedila ekuma kikelo zako mambo iboba ngakinga nze mukona kotingini nanga muna ntima miyatu kikelo zako apangiza ama de matondo Jean-Marie Mbongo mutamutu elongi diaku dikotele nzevo mwakulu lulinanga mukundanda lulinanga de matondo Jean-Marie Mbongo de matondo ikugwendinga yemonekeze pangyama tama kimweneko de matondo penidiaka kimboteko mama Tabika Elizabeth ye Irena Tsona
akale koko mama nzevo ko ndao tu kilenge zono kuna itro kansi wizidi mama de matondo ko mama Blaise Landu endioyo nketo mbutama Anthony Builder kakale koko de matondo Tony Lemush kukele koko ngaitata okonde zono futi monde peve yani kongo Adamo Kilola apene changu tata atrazu ngakala kamba kanda ja ukulu Afonso kukele koko tata 26 de maio tuto kale koko epanyama Johnny Madiaba Luzai no Johnny Luzayadio kuna Tottenham Johnny Luzai sudiaka ngidiako kukele koko kanda jene kongo ukulu akale koko kile kuluvunako kanda dia ukulu wowa babila akale koko ti shora kakale koko kitoko buka kakale koko mama Teresa Durand mama kiembote tomone kisu kumbone koko Jibril maître Jibril kakale koko mama Lukutakano Lweto katutwa sola ko mama Chantal Lukao na bagetangu wiza voku Londres kalanga wiza mukona kambi tuninanga apangizeto Donada Cruz de Matondo panya wa Don Rodrigues pastor Don Rodrigues de Matondo tata tukalabaki mosi tusingindi baki mosi lulisa disulombote tishora kimbote kia kutata ngindu zako luzikotele panya manzenza nzambi pangi nzeza de Matondo makulu ngindu zako za ukulu tomone kiese pastor Dani Munzemba kimbote kia mwakulu uninanga Jean-Marie Mbongo de Matondo pangyama honorable Pashabora Luawa de Matondo Pembeleze Muntu Pego kimbote kieno ye pangyama Nzoluvonda mwakulu uninanga tata de Matondo ipene kimbote kokanda dia ukulu lekiama Afonso Kifumu Pastoro Lindanda Bruno Lumeka aukulu Rimau Diogo João Américain kiembote manu kika maukulu na ya lolo na Belgique Wazef Washifa kiembote kuna Suecia kuna Swisi kuna Fransa Petit Denzu ani kule Mampasi kanda dia ukulu kwa kuwetu mamtutwa vuandila kinzuge mate tundi loje mate mukati mwa ukulu tutolevo Inglaterra mvimba mwa ukulu ninanga nabake ya insambu ubokila voku baki ni tangu kukanzi oloze kinzu oloze mate tangu baki tangu wiza mwakulu luni nanga kalufwedi akatsoniko lwenda kisunzu lipo mwana nekongo ngini nanga mbutaze yatu mkuna nwani ngini nanga tangu na ifuana mwakulu luni nanga selo mbona sengi zapo mkuza yifu ngini nanga kwa nekongo wakose muntu kapapa diambo kenanga diao kuntima kontrolo kunzimbu kwani kazi mkuna kuba mingini nanga nandende muno tangu ilena mbona lukumbone koko sengiza koso pangi bulanyana seto sile micro kapo badiambo kenanga diao kwa ngudi zetu inangi kuputu imasemeto mwagululu inanga kiembote endio yo imwaneno kiemena utuka kuna vumukie intekelo ofadisala ye soba luvalu ye kikonga atuka kuna vumukima kimvuatu ye mafuta malubasa imono ndio mwana oluka kimbote kieno mwaukululu ninanga de Matondo se foko mamando ngala voando Eliza Bunga Femme Sage Luisa Mandembika Luisa munalukuta kanu dia 26 kalukondiko katutwa sola ko yembuta mutu tutinzita katu yoiko Luisa de Matondo
loto masala